Ujimia obi amfi obi anka wencho nti still ugusu na ufuli. Wujina wana yo so wo shape papa. Wa no den na ade to Ghana ho no obi anka wencho. Kwana ko twitwa mane. So obi afusun. Obi sun. Na watu abom na ha wa dusafo e wadeda won paso. Edu Safowaa edi ensimbi ebebetu dwa efa eye Vivian Lawrence ehon ekan ya kan sebio sedie ni bobre esi etie se an wotu edi abom shepu bia eni ni mu anu nti na nam so ama sebio emema wono womo etena no womo eja no anu nti krampo na sebi eye ne boyfriend ne ja no a ene Tracy ena okokọ ware eye anu nti se Tracy etimi age ne boyfriend na che se ejina eye ni nipadua ni nipesu ehun na Edu Safowaa same way ebebetu dwa bra wo bon komo kekan ye eche se ye Vivian etu abomu shape bi anim wo ne kase enu mu ne won enkro ne ba no Vivian etekito eye ne IG page esom ene wo de TikTok sembi etu edwa na eno na wo caption ye wo sa video no ase SM nothing moves me or surprises me anymore. I was born calm and I will forever choose peace over drama. Ye friend me Vivian Lawrence. Time will tell and no any a year de edikan ya wode eto ho ene ne ba ko ensusu ne video na just onu amu whatsapp na wo mo ebo nyom ka de be ma mo ne so enam say tie YouTube for wo mo emra no enti na just odofo no susu no caption ye ewo ase ese. It feels good when someone loves you for who you are, forever faithful to God for making me. Let love lead. And no any dia wo de eba ye na che say de di kan no wo magana for enyina ehunu say ai say no bibia enye den emu ne hu na bibia so enye na adenwanwa because Ghana for na nipa kasa nipa timi sesa at any time obi a wususu say nkasa nipa we de wono de wontimi enka ho asem no kwanu pu ne beka ama wote wono ma wo beba wono maka say na da bi obe wote me ho asem he wo be krampo ne wo ne daben a wono baba be kire eye me masinti wono de say no bibia emove no eye ebie na bibia so en surprise no na wono de ye wo no ewo eye ahobrase mu nti obekoso a choose eye peace over drama an obepa asundue dan say wo bekwa kope eye entokwa ede ama ne ho esan se wono ni din no ede Vivian Lawrence na eno na ba kono so wo chemo ese eye se wo bi ebe do se de wotie an so bi do se de wotie a eno eye na mfaso wo so dan say wo be ye de wo bi epe na ebe kwa ko wi echi ni nipa no be kwa san so aka cha osen ane wo kra wa sei e de amam because mema bi no wo hono mom wo betimi ehun wo so wo be ka cha osen ane wo pew wo na wo ti afi wo sen ane me de me pe wo ba tia na afi wo nom slimming pills ne de keka wo be fon wa yesa wan na ka cha osen say krampo de we di dem na afi wo sakofo obi a wo so ane ho afi krampo e de echen wo enti so obi do se de wo tie na eye e de emam upon say eye Vivian ebebe responding to all this no area me no wo ka say edem ene TikTok ba kon so aba bontem aba be twitwa ede abo eye Edu Safowaa kire mu aka jense se otimi shepu nipa ema ne ye dia onko papa so onko pese bio eye sekan no onko shepu eye Vivian no krampo ni shepu no ofro se wo shepu dia wonka hu se so ni Vivian ekokogina eye edom ne ye ka se mema ememe yi eye ema wo mo mienu a ye be yi Vivian ede ejan ye nkotie ye ni aba no enso de tu dwan ye ba ye beto aso. Edu Safowaa wajimi ana Edu Safowaa wajimi a wo nya obi amfi wada bia wo fuli o mu mfi wonti still a uguso kan kwase asem o Vivian ayedai watu abom na fu ayedai enti yedai koko twitwa mane Edu Safowaa betimi de se kan ya twitwa nkofo mo ya furu so wo Ghana Edu Safowaa kona ko twitwa mano ujimia obi amfi obi anka wencho nti still uguso na wo fuli wujina wana yo so wo shape papa wa no den na ade to Ghana ho no obi anka wencho kona ko twitwa mane so obi afusun obi sun na watu abom na ha Edu Safowaa wadeda won paso Edu Safowaa di ti ufie sabe se sia one ne ko mema pekura na Vivian ye be chusu na ja wo Edu Safowaa me kanu kura na kiraw upon Vivian kase nyina one ne ko mema pa ye be chusu no eja wo Edu Safowaa wajimi Yo na order for any said ye mukokotie ye ma menen nsema wode atu dwa no obuza se Edu Safowaa se bio adwen no eda bokọ de
okay fine now no crampo no so woni Vivian e come mema pa mema ebefa Vivian e de eja wono a wono mpo fro se wo worship or body ne hu sisi ne ho eso na bransem we ebeto abonte na Ghana fododo na a kire wo madwen de afa ho se ye ma enu enti na yentimi nkoso no enu enti na sebio mentimi nye dibra na se ma entimi empem enko wo mo anim because ma dodo na hu wo mo yonko ma se wo mo ko wo manim enioma ekoye di mo wo mo ana sansori edi etia wo mo ene sansori di etia na se ma kwa da ne sebia koto tuntum wo hwe ma wo bi enko ene wo kono na ye twum wo kono na ye twum entinka edu Safowaa sebio se wo bi esu krampo na eno ena wo se wo mfa meto abonten enka eno ena wo se wo mfa meto abonten enka bi no ne sem edu Safowaa na sebia depression tete no wonu ankasa emu no enyoma nkoye wo na brabom enu nti ena ema ni tutu sa na mo na wo sori a na wo kan kromfo ho ensem na de wo ye ni nyina no wo chesi cloud wo pe hype ena fame ena trend it was shona ni din kokoda because wonu anu woni din apart from so woni papa Dr. Kwaku oten kokoya advert enkrofo di nim no say woni ni dwumadie biabiem no ama ni din abafom enti wo pe bibia asabi wo de begina so na obenya edin na enkrofo beti ne nka enu nti ena wo sori a na wo kan krofo ho ensem ne nsem a wo kan nyina no for cloud chasing enu enti na wo de san because ensem a wo kan sabi wo mu kire ma na chese nyansa enhye de bia enyeden ennim because wo your ba wo yonko ba anka ma be ma mponka na nka wo oba no wonjinjina mu na wonya de wonka se daabi e de ba asem esu obi ani se de nyame bono ene wonko no baba se wo oba da se ni party mitna se ekokotena be ma anim esu pa wo yonko ba de kire be ma de a ene na chese yen ya ne ye ton ye ho e de ma mema no e ma se bi wo mutumi enya ma binum etwa wo mo adapa eto wo ma yampia e kan sem bi e de efa wo mo e wontite adra Safowaa se wonim de ye e de e ma no a wonye de wonyai wonim de ye ma no pa de wonya because dia wo ye no won kan hunu se wono so wo yo ba ni bi na so obi de bi ye no na ebe ye ne dede a ene won to enkoso na so ye de ye no na enye ne dede a ene wonya odofom wutie ensem yi na wo hwe anamonto edu Safowaa etu ye ya de na betimi aka ede afa fa wo de no ebetu ye comment section hono like videos na share on all the social media platform no so media ene ekwia sikapa makram. My God. Nyanya ode. Vivian. Omo bumi. Wa mu na bu. The brain na yepa. Okay. Sense so mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de aduma. Omo de dimi. Na so wa so ode. Oh, minia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want Sassy, I want Ghana have a beer in Sassy. They want to appetit Ghana. I want Sassy, I want Jerusalem. That is a bear fiena. Sansuma Akatapo, I will Pokwasi, Sans Otumasi near Dodowa, and I Dentra, a Kaswa, assassin litigation free, Luniversi, to copy anyone. Then get the one crowd and say, Ukuta car. Now they pass us. I'm sure car no one, no one car. Oh, you don't mean it? Then some gas him the magic Sassy. Oh, I don't know them. Oh, Miria. Oh, many other patch of Mammy Cobra, one patch of the patch of Mammy Cobra is consultation. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope kunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ohwa kunja amisimu. Na wangasa ohwa kunja we Egypt enye China de ni. Egypt akunja. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo e ko de bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China e kunja pe e na ye ni bi but e kunja bia country bia kunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say e kunja ope say ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani 0277 469933.
akonnwa bi a wopɛ no Isaac na obiri yɛ boa ne ntu nkyia sɛ wopɛ akonnwa wei ɛne ne mpa seta normal no frɛ normal no Isaac na obiri yɛ boa bɛma wo akonnwa wei ɛne ne mpa akonnwa bi a wɔ ha bi a wopɛ ɛne ne mpa seta na Isaac obiri yɛ boa nko a na ebetumi ama wo ɛwɔ Ghana ha